Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana, pemimpin Pondok Pesantren Al-Fat, terima penghargaan United National atau UN, Ekonomi Sosial Sonsil atau ECOSC, disahkan langsung perwakilan Asia Pasifik atau ASPEK Muhammad Saleh Ridwan. Dilaksanakan di Aula Pesantren Al-Fat, Perum Gading Kencana, Jalan Merbabu, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis 23 Mei 2024. Perwakilan UN ECOSC Muhammad Saleh Ridwan mengatakan, Kiai Muhammad Fajar Laksana memiliki kiprah mengembangkan dan melestarikan seni budaya tradisional Nusantara. Selain itu juga merupakan pendiri Museum Prabu Siliwangi, menyimpan benda purbakala dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia maupun dunia, serta giat memperdayakan umat melalui pendidikan gratis. Trigger for all Royal Society in Indonesia, Nusantara, to cling together about how to build nation character, building character, and also for national capacity all over the world. Because Indonesia, Russia has a deeply long story and very nice. Penghargaan UN ECOSC diterima Muhammad Fajar Laksana, yaitu memperkenalkan budaya daerah di kancah internasional, menunjukkan karakter bangsa Indonesia berakhlakul karimah. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim Liputan Gas TV melaporkan.